баробари ба боғи Иран ворид гаштан, ҳавои фораму бӯи гулҳои рангоранги назарабо касро ба дунёи дигар мебарад. Воқеан ҳам бо дидани гулгашту манзараҳои дилфиребаш кас ба дунёи дигар ворид мегардад. одамо медонем, бисёр мо одамоя мебинем калонсолан саҳари рӯз мебианд, меган ҳар боре ки мо тамошо мекунем бисёр хотираҳоамона ба ёд мебиёрем. Дар ин боғ мешинанд, шоирое ҳаст ки мебиёянд, шеър менависанд, талабое ҳаст ки мебиёянд дар инҷа оромай гуфта дарсошона тиёр мекунанд студентҳо. барои хурсандии ҳамин одамо хизмат мекунем. дар байни ҳамонҳо ҳама фарзандони мо мумкин ҳастанд, додарон мо ҳастанд, хоҳарон мо ҳастанд, на оно ҳама фарзандони мо ҳастанд. ин зебогиро дида моҳо ҳам хушбахт мешавем, ҳам фарзандонро мо ба нишон медиҳем. дар муассисаи давлатии илмии боғи марказии ботаникии тоҷикистон алҳол беш аз 100 нафар коргар заҳмат мекашад. аз ин шумора беш аз 60 нафарро бонувон ташкил медиҳанд. соати кори 8 пагоҳ оғоз гардида то 17 идома меёбад. ҳар як бонуи коргар бо муҳаббат ба кор ворид мешавад. занҳое ки дар боғи ботаникӣ кор мекунанд бисёртар аз ҳамин руфтан, гулшинонӣ, нигоҳубини гулу дарахту буттаҳое ки дар масоати ки онҳо кор мекунанд иборат ҳаст. кори занҳои мо хеле душвор ҳаст. онҳо вақту соаташ кати гуля нигоҳубин мекунанд, мешинонанд то 4 бор гулҳое ки дар масоати боғ ҳастанд мо иваз мекунем. баҳор гулҳои баҳорӣ мешинонем, аз гулҳои баҳорӣ ба гулҳои тобистонӣ мегузарем. ҳозир ки чӣ хел дида истодем, дар масоати боғ бисёр гули лола ҳаст. онҳоро дастуи занҳои мо шинонданд. имсол мо ҳаракат кардем ки гулҳое ки дар масоати боғ шинондагӣ буданд, аз онҳо мо як орнамент сохтем, нақша кати шинондем. хостем ки ҳар шакли гули лола намудҳои онҳо як зебогии худашонро нишон диҳанд. ба ҳайси гулпарвар шуда 13 сол боз дар ин боғи Иран кор мекунам. соати кори мо аз соати 8 то 5. ҳама нозикҳои корро ёд гирифтем бо ҳамроҳи апай Фирӯза, ҳама шинондани гулҳо, тарзи тайёр кардани хок, тарзи тухмичинӣ, тарзи шинонданаш, кадом вақт мешинонем, кадом вақт ҷамъ кардани тухмиҳо. дар як сино мо 4 маротиба гул мешинонем. гулҳои мавсимӣ, тулпан, виола, гвоздика, календра, инҳо зимистона, салвия, тагец ва чанд намудҳои гулҳо бисёранд, инҳо тобистон мешинонем. аз 15 феврал гули тобистонаро мешинонем мо то охири тирамоҳа мера, то шурӯъ кардани зимистон. онҳо вақту соаташ кати нигоҳубин мекунанд, об метиҳанд, шова мекунанд, пору, дору медиҳанд, ғизо медиҳанд. барои ҳамин гулҳое ки дар масоати боғ ҳастанд бисёр зебо ҳастанд. онҳо ҳамин мардуме ки сайру гашт мекунанд ҳавас мекунанд ки дар ҳавлӣ дар масоатҳое ки назди хона ин гулҳои моро гиранд, шинонанд, нигоҳубин кунанд. соли 9 кор мекунем, ҳамаша омӯхта шудем, ҳар явдам ба касби худаш. коригаро ҳамаи касб доранд, руфтан, чиндан, повел, гулшинонӣ, хишова. ҳамин участкат мебиёӣ, ҳамин гулат шикуфтагиай қабахтат хуш тоза мерӯӣ, тоза мекунӣ, алафша мечинӣ, тоза хушрӯ зебогӣ бо боғи тоза, руфтан, чиндан ҳама каса мерӯем, тоза мекунем ё ҳама каса хишова мекунем. ҳар кас участкаи худашро нигоҳубин мекунанд.
вақте ки гул мешинонем ҳама мо ҳашаркате мешинонем, баъд ҳар кас участкаи худашонро нигоҳубин мекунанд. Бо агар гули ки мисол қоқ шуд, мо парник дорем, аз он ҷо метавонанд гиранд, бо гулҳои худашонро иваз кунанд. Тухмиша мекорем, унҷа парвариш мекунем, парварда тайёр мекунем, баъд ҳамин гулҳои аз парник гирифта ба масоати боғ мегузаронем. ҳар якеро машғули коре дарёфтем. нафаре ба гулҳо об медоду, дуюмин хасу хасрубаҳоро ҷамъ меовард, дигаре гӯё бо гулҳо суҳбат мекард. зимни суҳбат бо холаи Раҷабмо Хоҷаева маълум гардид, ки ба кори ҳаррӯзааш одат кардаасту дил канда наметавонад. ӯ баён дошт, ки рӯзе ба кор наоям, гумон мебарам, ки чизеро аз даст додаву бидуни он зистан бароям маънӣ надорад. алҳол ба парваришу нигоҳубини гулҳои лола машғуланд ва тамошобини зиёд низ доранд. من هر روز از ودناساس از چشمسار من پیاده رو رقص میبینم. سحر پیاده به همینجی با دل پر خسته به کار میبرم. اگر روزی که من به کار نایم زیق میشوم. زندگیم رو من در همینجی میگذارم. فقط یک شب برای زندگیم. فقط یک روزی عادق دارم، دیگر همین 13 سال در همین ساحه کار میکنم. زمستون ما چند نمود گل‌هایی که در باغ حوض شکفته ایستادن، این گل‌های گل لولا، گل نرگس، ویولا، مارگاریتکا، گوازدیکا، لوین زیف، یک 5-6 نمود گل‌هایی که زمستون نامیده میشوند در مساحت باغ شنوندگی. مساحت باغ 40 گکتار میباشد. کارگرای ما یک زنها 50 نفر. کارمون به نهایت دوست می‌داریم. وقتی که ما در کارمون مشغول میشیم، کار میکنیم، خیال میکنیم که همه زیبایی دنیا میبینیم در همین کار. زیبایی ببینید چه خوش رو است. وقتی که با همین کار مشغول میشی، همه زندگی تا چیزای زندگی تا فراموش میکنی. به همین چقدر کارمون به نهایت دوست می‌داریم، دقت میکنیم. این همین زیبایی برای جوانای همین حاضرایند. برای تاجیکستانی زیبای ما، تاجیکستانی زیبای ما همه خیلی زیبای است که همه فصل ده زیبایی. تابستان ده با چیزای تابستانش، بهار ده با چیزای بهاریش، هوای تازه داره، به نهایت سلامتیش ده فایده داره، عصبت آرام می شود. ҳоло кормандони боғ беш аз 20 намуди гулҳои мавсимиро дар гармхона парвариш менамоянд. ҳамчунин теъдоди дарахтону растаниҳо низ солтосол афзода, алҳол 4500 нави он ба зебогии боғ намои дигар мебахшад. дар ин сан Фирӯза Зоирова номзади илмҳои биологӣ, ёрирасону раҳнамои занон аст. мо ҳаракат мекунем ки ҳар кас ки омад онҳоро ёд диҳем, шавқ пайдо кунем. духтарои мо чӣ хеле ки дида истодем, масоати боғ алафошон дар равкати дарахтҳо чобуқ кардагӣ гулё зебогии худашонро нишон дода истоданд. дарахта ки мешинонанд, унҷода ҳаст дендрологие ки нишон метиҳанд ин дарахт ай кадом ва чӣ хел об додан дар кор, саати чанд, дар гармӣ об додан дар кор ҳаст, нест. ин ҳама ина мефаҳмонанд. нафаҳмонда кор карда намешавад. бояд фаҳмӣ ба кор кунӣ. дар 11 сол ки ман дар ҳаминҷа кор мекунам, ман хела бисёр чизои ҳаминҷа омӯхтам. ҳам гулшинонӣ, ҳам дарахтпарварӣ, ҳама чиза гӯё ки мо ёд гирифтем. касба ман маҳқулай, ман бо ҳамин гулҳо хурсандам, кор мекунам байни гулҳода. нашъунамои гулҳо, зебоии гулҳо одамро нашъунамо метиҳад, дигар мекунад. ҳама нозикиҳои корро омӯхтам, шинондани гул, тарзи чинданаш, кадом вақт поруҳои минералӣ додан дар кор, ҳама нозикиҳои ҳамин гулу гиёҳро ёд гирифтам. مردم باید از این گل‌ها همیشه پذیرایی کنند مثل قبلا این سنت حفظ کنند، چون که حفظ کردن سنت این مناسبت انسان با طبیعت، یعنی طبیعت انسان که خودش از همین خاک و سرزمین که غذا میگیرد باید نسبت نعمت‌های طبیعت هم نعمت‌های زمین هم احتیاطکار باشند، یعنی با احترام رفتار کنند و این گل‌ها رو دوست دارند و همیشه زیر پا نکرده از اونها مثلا پذیرایی کنند، چون که گل هم مثل انسان است، جون دارد، یک مدت و میسبزد، یک مدت طبیعت زیبا میکند، یک عمر که کوتاه دارد، با سال دیگه از نو به وجود میاد. یعنی نشانه این است که برای ما فراوانی و نعمت و خوشبختی میارند.
дубора эҳё гардидани ҷашни сайри гули лола воқеан ифтихори мардуми тоҷик аст. ҷашнест пур аз ифтихори миллӣ. гузашта аз ин баргузор намудани чорабинии сайри гули лола дар баробари бедор намудани ҳофизаи таърихӣ боз моро водор менамояд ки нисбат ба сарсабзу шукуфон намудани ҳар ваҷаб хоки ватан саъю талош варзем. суннатҳои қадимаву имрӯзаи тоҷик як мақоме дорад хос ва рамзе дорад аз баҳору аз зебоию аз ҳамун чизҳои нодиртарини бигем маънавии мардуми тоҷик ва вақте ки ҳамун классикои моро мебинед ва шоирои имрӯзаро мебинед, қисми зиёди асарҳошон дар бораи гулу табиату ин чизҳо баҳс мекунаду шеърхонӣ мекунад. Birov duxtar ki farhadi tu boshem guli lola shikori chashmi sayadi tu boshem guli lola shikori chashmi sayadi tu boshem guli lola kuja oyam kiro binam jisasam guli lola ki man ham dar brigadi tu boshem guli lola guli lola guli lola guli lola با این صنعت بسیار قدیمه و صنعت بسیار زیبا پهلوهای گوناگون فرهنگ و مدنیت ما آرایش و زیبایی یافتند و آنها در ادبیات و فرهنگ هم جای معین دارند. مثلا ما می‌دانیم که این ایدها و آیین‌های از قبیل روز گل سرخ، گل لاله، گل سیاه‌گوش در فرهنگ و عنعنه‌های مختلف ما ارز هستی داشتند. آنها در مناطق معین جامعه ما به هر شکل و به هر اسلوب از خود نشان دادند. تشبوس محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشورمون این کارها برای مانده شد که یکی از بزرگترین کارهای این شخصی بزرگ است. یعنی وقتی که ما رسم و آیین داریم، عنعنه داریم، یعنی سنت داریم، هم عید میکنیم، هم خوشبختیمون میکنیم، هم فخر میکنیم با این، هم خودمون در این نشون میدیم که ما هم ملت بر این هویت ملی داریم، شخصیت داریم، خودشناسی داریم، بعد فرهنگ داریم، تمدن داریم. اگر این صورت که ما نشون ندیم، مردم ما رو یه میده ملت حساب میکند. توفه کردن گل یک رمزی صمیمانه و تازگی احساسات به شما مثلا گذاشتن است. برای همین از این نگاه اگر که نظر میکنید، البته چیزای رسمی سنتی بسیار است، لیکن مهم است که همین چیزا زنده است از اون نگاه که همیشه ما و شما میخواهیم که همین چیز رسما نباشه، سنت نباشه، صمیمانه باشه. گل لاله رمز سعادت است و سیر گل لاله احساس فرح و سرور را به کس ارزانی می‌دارد. شکوفا نمودن کوچه خیابان‌ها با گل‌های زیبای لاله برای جلب سیاحان نیز به دامان تاجیکستان عزیز مساعدت می‌نماید. بانوان باغ ایرم امسال نزدیک به 400,000 بیغ گل لاله شنانیدند و هر یکیام به طرز و اسلوب خاص و نازکانه از جانب این مادران پرورش می‌شود تا مردم از تماشای باغ حلاوت برند. بسیار مهمانان میبیان حواس میکنن که گلها چه خیلی زیبا جایشون علف ندارن، خشوه کدگی، غذا دادگی. هر کس میدوند که وقت و ساعتش که خشوه وقتی حولی روی در علف دراو کدن در کار درختای غذا میتین گردوش چوبوخ میکنن، ملایم میکنن.
барои ҳамин ҳама дарахтои гулҳои мо беҳад зебо ҳастанд. мардум мебиён мепурсанд ин гул чӣ ном дорад, инаш чӣ ном дорад, чӣ хел мешинонед. ҳамин нозикҳои кори худмона то дараҷае ки худмон чӣ мекунем мефаҳмонем ба мардум ки инаш кадом вақт хело хурсанд мешаванд аз корҳои мо, ини зебогии боғи мо. боғ барои ман ҳама мавсимаш зебост. тобистон гулҳо, зимистон барфҳо, дарахтҳои пӯшидагӣ, ҳар як фасл ба худ зебогӣ дорад. چه خیلی که گل رو ما فرزند رو تربیت میکنیم، ما گل رو مانند فرزند تربیت میکنیم که این برای هم برای بینندگان تماشابینان از جهت زیبایی، هم برای و کار ما زنها همیشه برای همین گل ها، زیرا که گل ها این برای هر یک فصل ما برای این گل ها وقت جدا میکنیم، برای نگاه بین این گل ها، زیرا برای شناندن، برای پارو دادن، برای در هر فصل به هر نمود همین گل ها ما سر و کار میگیریم. من خیلی گل را ناز میبینم، همیشه من در بین گل ها خودم را خوشبخت حس میکنم. از صورتم دیده میشود که چند نمود، چند رنگ، چند گل لولا داریم. پیش از این آنها رو ما انتخاب میکنیم، ما البته کاتالوگ داریم. حرکت میکنیم که همه شکلش خیلی میشد خطاگی. ما حرکت میکنیم که شکلوی گلی لولای ما 30-35 سانتیمتر باشد. شرایط ما با آنها 40-45 تا 60 سانتیمتر بلند میشوند. چه خیلی کشیده دوزی میکنی، رنگ دیگر در دیگر میکنی، مثال این کشیده یک نمودش دیگر میبینی، این زمین هم همه خیلی همچون این رنگی نقش دوزی است. چه خیلی که همون نقش میدوزی در متریال، همین زمین هم همه خیلی هر یک چیز ما چین میکنیم، گلش میمونیم، هر یک دوره را چین میکنیم، مثال درازی، پهمی، کوتاهیش، همش گل قدش ویش همش رنگی که همین چه خیلی که گلدوزی همین مادرای ما میکنیم و همین زمین هم خیلی نقش نمو میکنیم. چه خیلی که همین کرکای زیبایی که در تن همین بانوها میبینه و چیزی چکن برآمدگی نقش قالین و چکن میگن، مهنت میکنی که کوشش میکنی که هوای وقتی که گل میشنه دقت میکنی که دیزاین رو میبیاره، همون چیزا میتیه. اپی فیروزه در طور سرمون میسته، گل به گل رنگ به رنگ باید زنیم که خطا نشود در یکم چیز، رنگ به رنگ باید خطا نرود در یکم چیز. خیلی مهنتش وقتی که در کار میبیایی، من 11 سال شد من در این کارخانه کار میکنم، وقتی که میبیایی حیرت در میمونی، گلای میبینی میگی چه خیلی اینو میشکوفن، کی میشینونن، کی اینو وای میشوند. وقتی که کار میکنی میفهمونن تا همش یاد میگیری، همش میفهمی. مثلا میگیریم اینم ماهی در شیناندن اکتبر و نوامبر در شیناندن سر میکنیم، تولپانوی مرد 21 مار 22 مار شکفتنش سر میشود. اپریل مای ده اینو شکفتن میمونه، با گلای دیگر میشونه موسمی. بسیارتر دیزاین ما راهبرو میتیم، پیشکی ما اون رو با کاغذ میکشیم، رنگای جدا میکنیم. وقتی شیناندن با هر کس میدوند که کدام رنگ کدام نقشه بشیناند. بعد ما بسیارتر هم دخترها کتی مصلحت میکنیم کدام رنگ کجا با ما میشینونیم که بسیاری هاشون میدوند که کدام رنگی بالان رنگی بنور کتی شینوندن در کار، جای کدام گلی دوست آفتاب دوست کدامش سایه دوست. همه دخترهایی که زنکایی که همجا با کار میکنن میدونن این نازکی های گلشینونیه. در این راستا معلوم گردید که اکثریت بانوان دست به کار باغ ایرم از ناحیه ورزاب میباشند. مهرشان به گلها درک از صداقت و دوستداری کار میدهد. بعد گلی لولا ما درونی پارنیکای خودمو یک 14-15 نمود گلهای موسمی کوریدگی که گلی لولا از گل فرامده ما پیازهای آن رو جمع میکنیم. بعد گلی موسمی سالویا، تاگیتیس، цинія, барфа, кліома. هم خیلی گلوی بعد با از نو میشنونه. الهی من شوم همسایه تو گل لاله، عصا گردم به دستی دایه تو گل لاله، عصا گردم به دستی دایه تو گل لاله. شوم ابر به وقتی پون بچیدن گل لاله،
دارد گل لاله به حیرت ماندم از کار دوتارت گل لاله به حیرت ماندم از کار دوتارت گل لاله بجنبد دل چو بر تار زنی چنگ گل لاله مگر بسته به دل تاری دوتارت گل لاله گل لاله گل لاله گل لاله. باغ مذکور سال 1933 تأسیس یافته در اول همچون باغ بوتانیکی مشهور بود، بعداً باغ ایرم نام گرفت. مساحت عمومی باغ 40 گکتار را تشکیل می‌دهد. عین حال باغ دارای 2 حوض خرد، شهر هنرمندان و بناهای سبک ملی داشته، یک آمفی‌تئاتر و چایخانه برای قبول مهمانان عالی مقام میباشد. چشمک دوایی من توی تو گل لاله گل لاله گل لاله گل لاله.